naona mwanamke kwa ukipe na naona muda wake akingoja mwanamke atoke kuliko nafanya atachelewa, anaweza kufanya. Lakini mko wawili hamuya kwata na watoto hauko ukipewa, unaiona mume wako atenda kazini ama taenda fasi fulani, au la mke umwandalie manguo avalo. Njoo wale wanaume bamoya be banaanguka kama Mozambi, anaanguka anaenda na kutana na malaya na anamfanyia hiki na hiki na hiki. Mwanaume anaona tofauti kubwa. Mwanaume akaona tofauti kubwa kwa bibi yake na huko kwa nienda anabakia huko. Hata rudia. Kwa sababu wakati ule mwanamke anaprendre soin ya mume wako, utapoteza mume wako. Sababu wakati anaona kule kwake hakuna kichochote kinyo namfanyia, anaenda kule anakutana vraiment kuna mwanamke maana jokipe naye. Atamwacha. Kabudali ni kabudali anakuambia atakuacha kwa sababu ataona kama kuna kitu kinye kinakosa ndani ya nyumba yako. Wakati anaenda pembeni anakutana ule mwanamke anajokipe naye, anamfanyia kila kitu, anamkaribisha vizuri, utapoteza mume wako. Tunasikia wenzetu wewe unatufuata live TikTok, jikase kama uko mwanamke ujue kuandaa mume wako kivyovyote, chakula, kila engo yote. Ujikaze ujue mume wangu nini nastahili kufanya. Tuna kitu kenye nataka kuzungumza sana, kitu kenye niko nataka kukazia hiko. Tuko nataka kuambia watu, tuko nazungumza juu ya mwanamke Mkristo wa kweli na mwanamke mwenye haiko wa kweli. Sadiri kuna utofauti kati ya mwanamke mwenye ameolewa Mkristo wa kweli na mwanamke mwenye haiko wa kweli. Haokoki. Tupo tunazungumuza kwa mwanamke mwenye ameokoka. Hatuzungumuzi kwa yule mpagani. Kwa sababu kuko utofauti ya mwanamke mwenye ameokoka na mwanamke mwenye haokoki. Mwanamke mwenye anaokoka ni lazima atii mume wake na anastahili kufanya madevoir yenye inahitajika kufanya kwa ajili ya mume wake. Lazima apigie mume wake, lazima ajiokipe na mume wake. Amsaidie mumakani kufula. Usichunge mpaka mume wako akwambie ufule. Ile ni wajibu yako, ni devoir yako kumfulia mume wako. Mume wako atukatali kama anaweza kufula, anaweza fula akitaka. Lakini isiko kumoblige aseme no na uende ufule, unataka mwanamke wako bwana wako anakuwa nafula na wewe uko pale. No, haiko vizuri. Lazima msaidiane. Kama anaweza kukusaidia kwa sababu ni mume wako, mko mwili mmoja, anaweza naye kwenda kufanya kwa kusema msaidiane. Hata kukazi lazima msaidiane. Lazima wewe utumike na yeye afanye nini? Sasa pastor, kwa hii pointi ya kusema wanamke wasaidie waume zao mwengo zote. Sasa wanamke sasa vile wamoja watasema sasa nyinyi mko naona, tuseme kwa mfano bibi kwa Amerika, Ulaya, watasema angalia mie ninaenda asubuhi kukazi, mume wangu anaenda magharibi. Kazi ziko mingi. Hakuna muda ya kukipenda mwingine. Kila mtu lazima au kupiganishe tukipeye hali inatoka na tunachoka. Sasa ndio ile tuko tunazungumza, unajua katika maisha yote mko plani. Ndio maana niko nakwambia hapa Ulaya wako wanatupatia masysteme moja ya kutuletea shida ya giza na tuletea shida na iko na occasion ma divorce hapa. Kwa sababu ukiangalia Mwafrika na hapa kwenye kuko ma divorce za mingi ni Ulaya. Sawa, kwa sababu gani? Juu ya hii systeme yenyewe uko natoka kusema hapa. Wanakutilia systeme aseme no, huyu atumike, mwewote mtumike, huyu anatumika usiku na huyu anatumika mchana, unakutana, wanakuambia mko sawa, kila mtu afanye kazi, kuna mmoja atasaidia. Ile ndio iko natuletea shida, inakoze ma divorce hapa. Na ile ndio itapeleka watu jehanamu sana, kwa sababu wakati hamko sawa na mume wako, hauwezi kujiita kama vraiment utaingia mbinguni. Utaingia mbinguni namna gani? Njoo na unaangalia mwanamke wakati anagusa pesa mingi, akishagusa pesa kiburi napanda, anakuwa na orgueil.
anakuwa naona kama yeye iko kutope kushinda mwanaume. Kutope mimi. Siko na makuti, iko na kati ya banki iko naingia kwa pesa. Pesa kwanza utakutana saa zingine yeye mshahara yake ni shida bwana. Ndio niko nakwambia, unajua wako wanajidanganya wanaume, mwanamke ujue kama faites attention sana na kutokuheshimu mume wako. Kwa sababu gani? Ujue kama mume kule moma ni watu wako na valere bako très rare. Wanaume leo wako wadogo, hawapatikani. Wanakuwa wadogo sana. Sasa mwanamke wengi ukiangalia hata kwa reseaux sociaux wenye wako wanatiatia mapicha kutafuta wanaume ni wanani? Ni wanawake. Wanaume wako wachache sana. Wenye wako wanatafuta wanawake. Sasa faites attention na kuheshimu mume wako. Sababu kuna mtu mwenye iko na hitaji utoke mwa ile nyumba tu yeye aikipere hapa aitwe tu. Biblia inasema siku za mwisho wanawake wangapi? Basaba watafanya nini? Watakuja kujiunga na mwanaume mmoja kusudi aitwe tu kama na yeye ameolewa iko na bwana. Ndio kitu Biblia inasema. Sababu gani? Kwa sababu wanawake ni wengi sana ambao wanatafuta wa bwana. Sasa wakati au kamati bwana yako au mtii bwana yako na uheshimu mume wako, ninakwambia kuna mwingine mwenyewe iko pale pembeni iko nasubiri utoke, haije wala nakamata ule bwana atakubeba kule anampatia kila kitu chochote, kisha wewe unampoteza mume wako kwa kukosa nini? Ndio kisema kwa kukosa akili yako, maarifa yako. Na ndio maana kuwa prudente sana wewe mwanamke mwenyewe unaolewa, una mume wako mwenyewe anaokoka, mshike vizuri. Na ukumshika mwanaume vizuri na muheshimia, ninakuambia unaganya ile nyumba. Mwanaume sisi wanaume tunapenda heshima tu. Wakati unatuheshimu, ninakuambia ule mwanaume atakupenda siku zote na hatakuacha. Kwa sababu gani? Unamheshimu. Heshima tu, sisi wanaume tunapenda heshima. Hatupendi kitu kingine. Unastahili uniheshimu. Kama uniheshimu, ujue kama ule mwanaume atakuacha, mtaachana naye. Atakuacha vizuri sana. Kama mwanaume umheshimu, atakuacha ule mwanaume. Ataenda utafuta mtu mwingine. Na unajua kama akikuacha, ujue kama kuolewa itakuwa nini? Itakuwa tabu. Bigumu sana. Na usifikie eti ukiachana naye utapata mwingine. Wanaume wanakuja kwa sababu wanaona uko na bwana yako, ndio maana unaona wanakupenda. Lakini ukiwa unaachika, anakuacha pale, anakuwa anakuona tu kama wewe, atakuwa anakuchezea tu na inaishia pale. Ndio maana tunaambia wanawake wenyewe wako wa nyumba, wanawake wenyewe wako nyumba kwa yeye. Ujue kama mume ni mume, hata kama hana nini, hana pesa, hana kazi, usiseme jua huyu ni mwanamume gani, anatumika yeye hatumiki. Ni mume wako tu, mheshimie. Mume ni mume. Uko na kazi huko mwanamke uko na kazi, wanako ana kazi. Yeye ni mume tu. Mume ni mume tu. Hata kama hana kazi ni mume tu, hata Afrika. Sasa tungeongelea, tunataka tuko mwele biti tu yetu ya mwanamke mweko njia ya kwenda mbinguni. Ndio. Mwanamke mweko njia ya kwenda mbinguni. Sasa tumezungumza, tumeenda kwa mambo mingi. Tunataka kuhusia tu na hili ya pesa mnyumba. Si tu pesa ndio inaleta shida. Pesa inaleta probleme. Sasa nitasema pasteri kuhusu hii ya pesa. Unakutana Ulaya, si tu Ulaya, chumba tuliko na makazi na kila mtu anakuwa na kadi yake ya banki. Sasa wakati pesa zimeingia, mwanamke iko na ile konti yake ya pesa. Hapendi kuonesha bwana pesa zilifika kwa akaunti yake, na hapendi mume wake aziguse. Lakini yeye anataka bwana alipe kura, alipe nani moto, alipe gaze, alipe nyumba. Yeye pesa zake zalipokea zote ziko kwa kati yake. Ile ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili ni kuhusu location familiale. Pesa hii ya watoto inabomola nyumba sana. Surtout Europe. Inakuwa hatari sana. Sasa Mkristo wa kweli, mwanamke
unapokea location familiale ya watoto. Tuseme kwa mfano uko na watoto 6. Kila mtoto iko napokea 200 euro. Unaifanya kwa sisi itakuwa 1200 nikizani. Ile 1200 tuseme uko na kazi. Unapokea 2000 inakuwa 3200. Mume wako naye iko na kazi, lakini ile pesa yote ya watoto na pesa yako hautaki ionekane. Mume wako akisema unakata sasa vile 500 euro kwa ile pesa unampatia, lakini shaka yote inabakia kwa mwanaume. Sasa kweli mwanamke mwenye iko na zile tabia za vile kweli, na tumesema hapa kama mwanaume ni kichwa. Maana kama mwanaume ni kichwa, maana kinamaanisha mshahara yako yote unaostahili kuikia kumeza, bwanako anaangalia ile mshahara na mnapanga sasa vile bibi na bwana. Ama bwana juu ndio kichwa, na yeye ndio kiongozi wako, na yeye ndio muongozo wa maisha yenu nyinyi wote. Maana yake ndio anajua, maana tuseme ni vile shoferi. Shoferi jiko na tembezi kubola, na hiyo pasi tuko na mapeleka. Anaweza kuwa hajui mwele destination mtatokea kitu gani, lakini yeye jiko na vision. Sio naona hiyo pasi. Yeye jiko na vision, anasema niko na tembeza tunaenda pasi fulani. Haiwezi tutatokea mwele njia, lakini yeye jiko naongoza. Na iko na viongozi. Sasa wewe mwanamke, Mungu anakuwa anapokea zile pesa zote. Unapenda uzishivunjie ndani. Après 10 shida. Kwa sababu gani? Ndio hizo tunazungumzia, tunasema katika mambo yote ujue kama na lazima ujue kama wakati unapopata pesa, katika pesa hakuna pesa za mtu. Pesa ni zenu, sio zangu. Mungu nyumba ukianza kuita hizi ni pesa zangu, hii ni kitu changu, hii ni yako, pale tayari unaingiza emo shiriki, unaingiza emo shetani. Mungu nyumba wakati watu wakikuwa pamoja, hakuna cha huyu na hakuna cha huyu. Kila kitu chote ni chenu. Hii pesa moja ni yenu. Wewe unapata mamilioni, wewe unapata nini, huyu anapata mamilioni, huyu anapata 500, huyu anapata, pesa yote ni yenu. Na ile pesa wakati mnapokuwa nayo, kwanza pesa za zenu zote zinapaswa msijue. Huyu ajue uko na pesa ngapi, huyu ajue uko na pesa ngapi. Ile inasaidia, na hiyo nayo inaleta matokeo sana. Hakuna kitu kibaya cha kuficha. Mfwaye ukianza kuona mnaanza kufichana, unaingiza tayari virisi mwili kwa. Lazima muwe wazi, kila kitu chote mfwaye muwe wazi. Mimi na bwana mwenye mko mnasikia, muwe wazi katika fwaye yenu. Kama mko na kidogo muwe wazi. Usianze kufichika, huyu anaficha, sema mume wangu asijue na huyu mke wangu asijue. Tuko nazungumza kwa watu wawili, bibi na mume. Sasa ile pesa ni lazima mkiwa na projet yoyote, lazima muizungumuze, mushare. Unajua probleme yenyewe iko naleta mafoyer, kunaleta shida mafoyer ni mazungumuzo. Habaongei. Sasa wakati watu wabaongei juu ya vision yenyewe mko nayo, na hamuna vision, ndio tuko tunazungumza juu ya kukomboa muda. Tumezungumza ndani ya kukomboa muda na kitu kinaitwa nini? Vision. Mkukomboa muda, kama watu wako na komboa muda, na sisi tuko na vision yetu. Vision yetu ni kwenda wapi? Mbinguni. Sio vision yetu. Sasa katika foyer lazima muwe na projet, muwe na vision. Na ile vision mnapasha muipartager mweye wawili. Hakuna mtu mwenye atakuja kuwapartager vision yenu, kwa sababu mkishindwa ni nyinyi mwe wawili. Vitu kama viendeki ni mwe wawili, watu watawacheka ni mwe wawili. Sasa ndio maana lazima bibi na bwana mukombatre, mupiganishe sana kwa kusudi mkomboe muda.
juu ya maisha yenu. Msibakie hivi mnalala mnalamuka mnaenda kukazi huko. Ukianza kuwa huyu anakuwa na pesa zake, huyu anakuwa na pesa zake, ujue kama hamutabatire ile nyumba wenu. Utabomoka kwa sababu hamutakuwa na maendeleo. Kwanza hamutakuwa na maendeleo, cha pili hamutakuwa na baraka. Kwa sababu gani? Wakati watu wanapochangia inyofe na force, ndio siku moja ni nguvu. Wakati mkikuwa pamoja mnatia nguvu na mnaendelea projet yenu, kama ni projet ya ajili ya kujenga nyumba, kama ni projet ya kuuza kitu fulani, mnaizungumza pamoja wawili. Lakini msianze kufichikana, huyu alikuwa anajenga nyumba Afrika, huyu anajenga Mozambique, tayari vile mnaingiza kisao. Niliona huko mbaye moya yenyewe nimeshangaa. Hata nimekuja lakini sitasema majina kwa sababu hatuko tu ya kusema majina ya mtu. Kuna mtu mwenye alijenga nyumba Muafrika iko Amerika, ni bibi na bwana. Bibi anajenga nyumba Muafrika, bwana hajui. Nyumba ya etage. Bwana anakuja kusikia sasa bibi anaenda Burundi. Njoo anakuja kusikia batoto ndio banamwambia aseme hauna habari. Bibi yako mama amejenga nyumba ya etage. Nini? Alijenga nyumba ya etage. Bwana hajui chochote. Bina uliza eske hiyo nyumba, bina kuambia hiyo nyumba itaendelea? Itaendelea wapi? Kwanza mpaka hivi bwana iko blessé. Alivunjika moyo. Akajisikia iko desi. Mpaka hivi niko nakwambia hiyo nyumba ilishaingia muvirisi, ishaingia shida ya divorce. Sasa wewe mama mnatusikia sahi ama mko atufuatilia, usikie muko tuseme muko Amerika ama muko Ulaya ama muko Afrika, mahali popote kwa huko usikie mume wako amejenga mahali fulani, mke wala mume wako ama mume wako bila wewe kukuambia, na unakia kusikia tu banakuambia sema mume wako alijenga nyumba, wewe utajiona namna. Kwanza tutie kabweti kwa kuhusu mwanaume. Tuseme tu mwanaume unaweza lumia yeye kukongisa nezi kubare juu. Na kwanza yeye ni shefu, anasema nipendanga nikufanyie surprise ya mke wangu.